Nizere ko mwese mukomeje kugubwa neza, nizere ko mwese mukomeje kugira ibihe byiza cyane. Munyemerere turebere hamwe rero amakuru agezwe muri kano kanya, amakuru akomeje kugenda avugwa, amakuru yibanda ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Umutwe wa M23 wamaze gusohora itangazo uvuga yuko udateze kuzagira akandi gace na kamwe uvamo mu bice byose bamaze kugenda bafata nk'uko bigaragara. Nyuma yuko hamaze iminsi hagaragara ndetse hanashimangirwa amakuru avuga yuko uyu mutwe waba waramaze gusabwa cyangwa se waba uteganya kuva mu bice bigiye bitandukanye byose byamaze kugenda bifatwa. Gusa ibi nanone bigendanye n'uburyo uruhande rwa leta ya Kongo rukomeje kugenda rubotsa igitutu, aho uru ruhande rukomeje gukoresha imbaraga z'umurengera, haba mu gukoresha abasirikare bo ku butaka ndetse n'indege zitagira pilote zikunze kubibasira mu bitero byo mu kirere. Amakuru yihuta cyane kandi akomeje kugenda atugeraho, akabashimangira ndetse akaba anagaragaza neza yuko intambara zikomeje kubera ku butaka bwa Kongo ari nimero ya mbere, by'umwihariko mu bikomeje kwerekana ko umutekano bizagorana ko wongera kugaruka mu buryo bugaragara. Hanyuma kandi ndagaruka ku nkuru zikomeje kuvugwa mu Burundi ndetse no hirya no hino mu isi. Mwese ndabaramukije kandi bifurije kugira ibihe byiza, bifurije kugira impagarike ndetse n'ubugingo. Munyemerere turebere hamwe rero amakuru yihuta kandi agezweho, amakuru agendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi. Niba uri ngaha mu Burundi, reka ndagusuze kandi mwifurize kugira ibihe byiza cyane. Niba uri mu Rwanda, muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'abandi mudukurikira muherereye hirya no hino mu isi, mwese mbifurije kugubwa neza cyane. Munyemerere turebere hamwe rero amakuru yihuta kandi agezweho agendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Munyemerere rero twitse ndetse tunarebera hamwe amakuru agezweho, amakuru yihuta yibanda ku bikomeje kugenda bivugwa. Mu gihe uruhande rwa leta ya Kongo rukomeje gukoresha imbaraga zishoboka zose kugira ngo birukane umutwe wa M23 ndetse n'intego zabo akaba aricyo zigambiriye, uyu mutwe wamaze kubakurira inzira ku murima maze ushimangira yuko udateze kuzava muri ibi bice byanze bikunze. Ni umutwe wa M23 usanzwe urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, washimangiye ko rero utazigera na rimwe rero uva mu bice wabohoye nk'uko bigaragara. Byatangajwe na Bwana Lawrence Kanyuka uvugira uyu mutwe mu itangazo yasohoye kuri wa mbere ku itariki ya 26 Mutarama 2026, aho yasubizaga ku itangazo ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryo kwa 23 Mutarama ryashinjije M23 guteza umutekano muke mu duce igenzura, by'umwihariko mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu ndetse no mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, ndetse ikaba iri kugerageza kubikora mu mujyi wa Uvira nk'uko bigaragara. Bwana Lawrence Kanyuka kandi yanashimangiye ko bitandukanye n'ibivugwa na M23, aho M23 yashimangiye ko itazigera na rimwe iva mu bice yamaze gufata. Ni mu gihe ariko kandi ku gitutu cy'Amerika baherutse kuva mu bice bigiye bitandukanye byiganjemo ibya hano by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo nko muri Uvira, ibyaje gutuma benshi bakurikiranira hafi ibibera ku butaka bwa Kongo bashimangira ndetse banagaragaza neza yuko umwanya n'umwanya intambara zishobora by'umwihariko zakongera guhindura isura. Yagize ati M23 ntabwo izigera iva mu bice mu gace na kamwe yabohoye. Uduce rero turi mu buyobozi bwayo, turi mu mahoro y'ukuri kandi arambye. Abaturage bahakorera by'umwihariko bahakorera imirimo yabo amasaha 24 kuri 24. Serivisi zigenewe abaturage zasubijweho, ubukungu bwaho bwifashe neza ndetse ibiciro by'ibiribwa biragabanuka kubera umusaruro mwinshi ubikomoka ku bigendanye n'ubuhinzi. M23 kandi yanagaragaje ko izindi mpamvu zishobora gutuma rero itava mu bice igenzura ariko by'umwihariko amashuri akora bisanzwe, amazi meza n'amashanyarazi bihoraho. Ikindi imibereho y'abaturage ikaba irushaho kugenda iba myiza. M23 anashimangiye ko kandi itazigera ireka ngo umuntu uwo ari we wese hariho rero na leta ya Kinshasa ahungabanya amahoro ndetse n'umutekano mu bice byabohowe nk'uko bigaragara.
yashimangiye kandi umuhate wayo by'umwihariko wo kurinda ndetse no gufasha abaturage b'abasivile aho hose bahanganye ndetse no gutotezwa, kugirirwa nabi cyangwa se gukorerwa iyicarubozo n'ubutegetsi bwa Kinshasa buyoborwa n'abantu rero b'abanyagitugu. Biragaragara yuko impande zombi zikomeje guterana amagambo ndetse no gushinzanya byinshi, ariko kugeza amagingo aya ngaya ibi bikaba bikomeje kwerekana uburyo rero intambara ishobora kuba yakongera guhindura isura umwanya n'umwanya nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Nk'uko kandi bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa nanone, amakuru yihuta akomeje kugenda avugwa hano mu Rwanda ku munsi w'ejo kuwa mbere tariki 26 Mutarama 2026 ku cyicaro gikuru cy'ingabo z'u Rwanda habaye umuhango w'ihererekanya bubasha hagati ya Brigadier General Gasana ndetse na Colonel Dan Gatsinzi, baherutse rero guhabwa inshingano nshya nk'uko bigaragara. Brigadier General Gasana wagizwe umupilote wihariye wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yashyikirije by'umwihariko ku mugaragaro Colonel Dan Gatsinzi inshingano z'umugaba wungirije w'ingabo zirwanira mu kirere yarasanzweho nk'uko bigaragara. Ku itariki 24 Mutarama nibwo rero itangazo rigenewe abanyamakuru ryashyizwe ahagaragara na Minisiteri y'Ingabo ryemeje ko Brigadier General Gasana ndetse na Colonel Dan Gatsinzi bahinduriwe inshingano zabo. Usibye kuba kandi umupilote wihariye wa Perezida, Brigadier General Gasana azaba ari n'umujyanama wa Minisiteri y'Ingabo ndetse n'umugaba w'ingabo ku bigendanye n'igisirikare cyo mu kirere nk'uko bikomeje kugaragara cyangwa se nk'uko bitangazwa. N'impinduka zikomeje kugenda zigaragara mu gihe igisirikare cy'u Rwanda RDF gikomeje kuza mu myanya ya mbere haba mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hirya no hino mu isi mu kuba ari kimwe mu bisirikare bikora neza ndetse binafite discipline iri ku rwego rwo hejuru, ibikomeje gutuma benshi bashimangira yuko ari kimwe mu bisirikare byubatse ku buryo budasanzwe. Nkomereze mu gihugu cy'u Burundi, Reverend Kuriyo niwe rero yemejwe ngo abandanye ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi mu kiringo kigira kabiri cy'imyaka 5. Nta wundi n'umwe rero yari bwigere rero arongora uyu mugambwe cyangwa se ayobora iri shyaka mu gihe by'umwihariko cya manda ebyiri kuva iri shyaka rigeze ku butegetsi muri 2005. Ikoraniro kaminuza ryo mugambwe kandi ryarabereye Igitega ku igenekerezo ya 25/0/2026 ryatanguriwe rero n'imisi 3 y'amasengesho mpuzamadini yo gushimira Imana yatanguye kuwa 4 gushika ejo gushika kwa 6 w'indwi iheze. Ryemeje kandi byemeze Silike Nshimirimana nk'icyegera cyandiko riyo amabanga nawe nyine aho yahoramwo nk'uko bigaragara. Mu gihe igihugu kimaze imyaka kirere mu bukene bw'amafaranga mvamakungu cyangwa se bw'amadevize bwagize ingaruka kuri bimwe na bimwe nk'ibura ry'ibitoro cyangwa se bikomoka kuri peteroli, Reverend Kuriyo yemereye abanyamuryango abo ko atacyo atazokora kugira ngo imibereho y'abarundi ihinduke. Yagize ati turabemereye ko rero tuzokwitanga kugira umugambwe utere iyindi ntambwe mu gushikana abarundi heza mu guhindura imibereho y'abene gihugu. Dusaba ko rero twese twojya rero ku kivi tugire rero imbona kazoza ku miryango yacu, dukore mu karere abasokuru barayamaze bati ushaka rero umubira abira akuya nk'uko bigaragara. Nta numwe kandi yari bwigere arongora uno mugambwe ikiringo kirenga kimwe, haba igihe wari ugifise urwego rw'umukuru w'umugambwe cyangwa se igihe uru rwego rufutiwe hagashingwa rero urw'umunyamabanga mukuru w'umugambwe muri 2016. Muri 2005 igihe umugambwe wari urongowe na Hussein Rajab we rero n'ikiringo ntiyakimaze biturutse rero ku cyuka kibi cyadutse mu mugambwe, aho rero muri 2007 yabagojwe agasubirizwa na Jeremy Ngendakumana. Jeremy Ngendakumana yamaze ikiringo kimwe gusa, maze muri 2012 asubirirwa na Pascal Nyabenda. Amabanga yaranguye rero gushika igihe inzego z'uno mugambwe zahindurwa muri 2016 urwego rw'umukuru w'umugambwe rugafutwa
guhagarikwa maze hagashingwa urwego rw'umunyamabanga mukuru muri uno mugambwe. Icyo gihe kandi Everson Ndayishimiye niwe yatowe ngo abe umunyamabanga mukuru w'umugambwe, aza gusubirirwa na Reverend Ndikuriyo muri 2021 aho yatangura ikiringo cyiwe cya mbere. Ndikuriyo kandi yarabaye umugwanyi igihe CNDD-FDD yari kiri umuhari witwaje ibigwanisho warwanya leta mu ntambara yo hagati mu gihugu yadutse inyuma y'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye mu mwaka w'1993. Iyo umuhari kandi umaze gutera igikumwe rero ku masezerano yo guhagarika intambara muri 2003, Ndikuriyo yarasubijwe mu buzima busanzwe, akaba yararanguye rero amabanga agiye atandukanye mu gihugu. Imbere yuko kandi abo munyamabanga mukuru we wa CNDD-FDD abatari bakeya baramwibuka ari Buramatari wiyari intara ya Makamba asanzwe avukamo, mu nyuma aza kuba rero umushinga amateka, umukenguruza amateka, mbere akaba yaranarongoye inama nkenguruza amateka kuva muri 2015 gushika muri 2020. Nka mande y'amabanga ya politike Ndikuriyo arazwi kandi mu bigendanye n'umupira w'amaguru nk'umukuru rero w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru FFP, akaba kandi yaragize uruhara mu gushinga umugwi w'umupira w'amaguru w'imakamba nk'uko bigaragara. Ariko nubwo bihagaze bitya, numwe mu bategetsi usanga bahanganye ku rwego rwo hejuru na Perezida Everson Ndayishimiye mu buryo budasanzwe, ku buryo kugeza amagingo yangaya abantu benshi babiteze neza yuko umwanya n'umwanya ari we muntu ushobora kuzagaragara cyangwa se ushobora kuzasubirira cyangwa se akazatangwa nk'umukandida mu rwego rwo kugira ngo rero by'umwihariko azitoreze ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Ni mu gihe kugeza amagingo ayangaya amakuru yihuta kandi akomeza kugenda tugeraho ashimangira ndetse akanagaragaza neza yuko ngaha mu Burundi ibintu bikomeza kugenda bihindura isura ndetse bikomeza kugenda binafata indi ntera umwanya n'umwanya nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Bashimire mwese abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe muri izi gahunda z'amakuru. Twongeye kugaruka mu kanya turebera hamwe ayandi akomeje kugenda avugwa.